Ljudi, danas igramo telepatiju u Minecraftu i da, igramo, da mečujemo blokove. Ups. Opa. Ej, ti tamo. Da. Znači, Da. birajte blok. Znači, Pa koji blok? pa koji bilo koji. hoćete. Ajde. Bilo koji? Pa daj onda ga postaviš. Dobro, ajde. 3, 2, 1. Oj sad. Ok. Veoma interesantan izbor. Jeste spremili svoje blokove? Da, odavno. Dobro. Da, jesam. 2, 1. Oj sad. Ojša! Čekaj, ojša! A dobro, čekaj, eto ga. Eto ga. Ajde, 3, 2, 1. Waxed, oxenized, cut copper stairs. Da nastavimo. Ajde, 3, 2, 1. Oj sad. Okej. Jeste izabrali svoje blokove? Da, jesmo, ajde. Okej. Stavite blokove za 3, 2, 1. Čekaj. Marko, je to snow? Možda? Ne!